キリバス共和国の皆さん、マウリー。Gamnabilen Maori Rorara Ikayon Kiribes. 私は仙台ユネスコ協会の副会長、内藤と申します。Araungai nei Keiko Naito, Bonteromen Sabebere, Terabata Sendai UNESCO Association Isaban. 今日は仙台出身のキリバス人、健太郎小野さんに通訳をしていただきながら、仙台からメッセージをお届けします。Titay yon kanne Simaroro na koimi men narakawa Sendai City yon Saban. O irairak na kung tata ni Kiribes, yon tenken tarono. Tokampun kinatuay, babun rami ni Kiribes, aesan di kibate Kiribes, imu interigi ni Kiribes. 健太郎さん、どうぞよろしくお願いします。今私たちはビルの5階にある仙台ユネスコ協会の事務所にいます。Simenangay rangkay na office, ay men ang takanimawan floor, yon inanon takatite yayo. 私たちの後ろに見えるのが仙台市役所です。O takatite yare yakurang kanne, bun Sendai City Office. この辺りは行政の建物が建つオフィス街になります。Arata ba iyo, emena inanon temakoro yon Sendai, MICA office in Tauteak ay inanoa, o buntayan office. 仙台ユネスコ協会のスタッフを紹介します。O ay kay tamemen, kay na nataibura, Sendai UNESCO Association. 副会長の松坂幸三です。マウリー。Ayo bunte kaumen sa bebeire, Mr. Kozo Matsuzaka. 副会長の西条清和です。マウリー。 O bunte kaumen sa bebeire na Mr. Kyokazu Saijo. 専務理事の赤塚義雄です。マウリー。 O kabine ng kanne, bunte Executive Director de Mr. Yoshio Akatsuka. そして私たちのボス、仙台ユネスコ協会の会長をご紹介します。O kabine ng kanne, nakamaurin kami, arametanui sa bebeire de Sendai UNESCO Association. 生物学の博士で学校の先生を養成する宮城教育大学の元学長です。To ayo bunte Doctor de Biology, o asan liki bate metanuin tukuran reirei ay dietat, ibukiatan kata tenakon sa reirei ay Miyagi University of Education. では会長から皆様にご挨拶をいたします。Nakum kanne sa bebeire. キリバス共和国でこの映像を見てくださっている皆様、こんにちは。マウリー。Kamnaben Maori ay kakameta kunti YouTube ayo mayon Kiribes. 私は仙台ユネスコ協会の会長、三上和幸と申します。Araungay bon Kazuyuki Mikami, sa bebeire de Sendai UNESCO Association. キリバスにおける新型コロナウイルス感染症の蔓延と犠牲者の方に接し、大変心を痛めております。Sirita kingailan terawawat, nongora butanakon teorak ay kameko at COVID-19 yon Kiribes. O yay ka asan kitanira mentemeo ayo. Bote banan dainanuanga na koyay ka rotaki menteorak yay. 仙台ユネスコ協会は世界初の民間ユネスコ活動団体です。Sendai UNESCO Association, bontemuan rabat ay menais narikunte tauteaka ay botoka na waki te botakin tion nabe ibukin tereirei rabeka waika bo o kate ke United Nations Education, Science and Culture Organization ke te UNESCO. 私たちは過去数年キリバスを知る事業を行ってきました。Sisan waki ngaira inanon tabewa teririkin kay naron atan te meu te kate te otabanin obontayan kevenako yon Kiribes. そして昨年からはキリバス国内へのユネスコ精神浸透への支援をすること、キリバス民間ユネスコ協会設立準備調査を行うことなど、キリバスの皆様に心を寄せています。Abon reita ki nanora o sibonda no towa na men kami kain Kiribes. O ibukin nanne o simuana rawaki ke arakarikira ke a preparatory project for assisting establishment of non-governmental UNESCO movement in Kiribes. Are enaibo boki ni karikirakia te ota yon ana botoni yango te UNESCO yon Kiribes. 私たちは困難な状況にあるキリバスの皆さんにこの気持ちを示したいと考えました。Shikakowa ba Kiribes erotakin te kaangan kay mentara ke COVID-19. O yay nanora monte babaki ni kandeita ki men kami inanon namita in kaangan ayo. マスク19,400枚とゴム手袋3000枚の寄贈をさせていただきます。Ibukin nanne o sikuren kosa na koimi
ba iya yana ba intangira Sendai UNESCO Association ba intangira aikai bontayan surgical mask ke ubu ni kamano mano aika te bui meruai wa tenga abubua maisia o plastic gloves ke kamano te bei aika tenua tenga maisia また合わせて日本の伝統手工芸である折り紙で作った千羽鶴をお送りします。 Irarikin ba intangira aikai o sky di ana ba me anakarabai sa ban ay arana sembazuru ke bon meniki be aranaki pate crane aika karawa kintebe tona imuin tona ntebe 千羽鶴は日本の文化で平和と連帯の気持ちを示すものであり、これはまさに今苦難を抱えているキリバスの皆さんへの仙台ユネスコ協会の気持ちです。 Sembazuru bon tekatain sa pan kanikinayan tiroy o tekasito wanaki arakantani nga ngaira men Sendai UNESCO Association monte babaki ba bon tiroy o tekasito wanaki boni ngaya ay ka nakunan tomeira on reisira inanontain tekanga ngayo この寄贈で一人でも多く、そして一日でも長くキリバスの皆さんが新型コロナウイルスから守られることを期待しています。 bon narakantani nga rap monte babaki ba anameno kain kiribes men COVID-19 men arabaintangira ay ka warere ke ay kai またこの寄贈がキリバスの皆さんに民間ユネスコ活動の意義や重要性を認識していただける機会になると確信しています。 anariki baintangira ay kai ba tebain kakwaw ibuking kakawaking sibasiban o katabakan wakini botok na kung anabuto niya mo te UNESCO na ko irangaira aumeta ni kangay ありがとうございました。 kambesin rapa o kamnatekeroy この後の映像で日本の文化をご紹介します。 tite yayon kanni sinakata arakametak na maye o aninen saban 日本の伝統的な文化を伝える活動をしている若者や元気な高齢者の歌や踊り、高校生の歌もお聞かせします。 kamkunan metakwakini ay anen roron dikirake ay kakatay metoa bon anenen saban men dimua o bon tekwayanap o rona kinaba me anene me maye iro yakara TM ユースの皆さん、この映像を見ていただいていますか？ bon narakantani nga ba enare karatay metakwakin na mayen kiribes naron to te kurupun maye to wana TM Youth na kuntai kanaroko 皆さんの歌とダンスは新型コロナウイルス感染症の流行が収まった時にぜひ見せてください。 tokin busin teorak COVID-19 o sakariaria aratay mga kaisibo o metako o nungora mayen o anenen kiribes na kuntai ay kanaroko 次の交流を楽しみにしています。 sa mga kaisibo na kung detayan kambesin rapa o tekeroy temekam ただいまからキリバスと仙台市民のオンライン文化交流会を開催いたします。 Kamna pene ni Mauri. O sinang waki na. Kanon na rawaki. Detayay. At tiritaki. Masapen. Ninaw tintinete. Temaye. O anene. Ayanaki. Nanapoto niyango. Te UNESCO. はじめにこの動画をご覧いただきますことを御礼申し上げます。 Timoni pai. O punte pana. Nikakaitaw. O karaparapa. Metakumi detayay. 私は司会を務めさせていただきます公益社団法人仙台ユネスコ協会の事務局長の羽生真由美です。 TMC detay yung kanne. Ponnei Mayumi Hariu. De Sakurapoki Nikaputa. De Sendai UNESCO Association. そしてキリバス語に通訳司会をいたしますのは一般社団法人日本キリバス協会の小野ジョン正夫です。 Opening ay John Masao Ono, Men Japan Kiribati Association.
私たち仙台ユネスコ協会は数年前から地球温暖化問題を取り上げて持続可能な世界を目指す活動を行っております。Ngaira, the Sendai UNESCO Association, Ganne Siwakina Rawaki, Ibukin Putokan, Karikirakian John Nape, Teruati Metua, keep promoting creation of sustainable world in Alontapewa Tirikinkai. Onikotaki, Metekotota, Yon Pibitakin Kanonipon. キリバス共和国は気候変動危機の真っ只中にある中央太平洋の国家です。そんなキリバスの豊かで素晴らしい文化や危機的な状況への理解を深め、また日本の文化も紹介し、お互いの文化とユネスコ精神を大切にする、特に未来を担う若い方々を育てていきたいと思います。Etabe Kiripes, Emena, Nukan Tibetebeke, Namakina Korokoran Pibitakine Kanonipon, Abonan Kakawaki, Atan, Onevia Ben, Katini Kiripes. Eka Monepen Tamerua, Mendakaruna. Nikotakina pe, Messibasipan Katin Sapen, Nakoya Kain Kiripes, Diki, Rondikirakeni Kiripes, Deropa, Sikonan Potoka, Karikirakian, Aruia, Rondikirake. Eka nakarinia katin tiape, tuwana me tuwana, o ikakawakinan, anapoto ni yangoってユネスコ。今回の交流会は、公益社団法人仙台ユネスコ協会の2021年度キリバス民間ユネスコ協会設立支援準備プロジェクトの一環として実施されています。Tiritakin Tayay, Oiwakinaki, Yan Anakarikirake, the Sendai UNESCO Association, Saban, Ayarana, the preparatory project for supporting establishment of the Kiribati Non-Governmental UNESCO Association by Sendai UNESCO Association. 仙台ユネスコ協会は、戦争のない平和な世界を願って設立された国連教育科学文化機関ユネスコの精神を民間レベルで啓発するために、世界初の民間ユネスコ団体として1947年に設立されました。仙台ユネスコアソシエーション、ポンテモンラパタ、エミネイシナヌコンテタウテアカ、エカテヤキ、デリリキ、テガールワププワ、アビメイスワ。Ibukin Potokan, Anapotoniyango, the United Nations Education, Science and Culture Organization, Kete UNESCO, Nakoyete Poton Nometa, Jaunape. Oin Katian UNESCO, Metakantaniga, Payanamengakia, Tibuaka, Jaunape. 皆様方にも自然環境保護と文化の継承について、そして特にキリバスの皆様には、ユネスコ精神である戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならないをご理解いただける機会にしたいと思っております。Punarakantaniga, Emontipes, Parawakin de Tayay, Inakota, o Karapepe, Kakawakin, Katimetuan, Tuotapanin, o Pontekatei, Nikotaki, me poto ni yango de UNESCO atibuaka akariwaki menna no iya ometa ibuki nanne inariei inanonna na kantaniga te menna te otanga ibukin kamenwan terau ke since war began in the minds of men it is in the minds of the men that the defense of peace must be constructed. ここからは日本の文化の紹介になります。On the day, o sinang kota, pondakatin sa pen, papuntianeni, o mayin sa pen. はじめは TM ユースの皆さんと同じくらい、あるいは
少し若い日本の高校生による詩重唱です。宮城県仙台第二高等学校の合唱部の皆さんによるアカペラ2曲歌っていただきます。Sa Busmaya, tan kuayan tikirapun nanene, men Sendai Daini Senior High School. Punatain takawaninan leirei, meyeta narakawa Sendai. Tawari rigirigi, nakoya, kain team youth, anikiripes. Anak kanakwa wakora ayanene. こんにちは。仙台第二高校合唱部です。私たちは1、2年生4名で活動しています。少ない人数ですが、一人一人が歌うことを心から愛し、毎日楽しく練習しています。今日は日本の合唱曲2曲をアカペラで演奏します。私たちの演奏を通して皆さんに笑顔を届けることができるよう頑張ります。Hello, this is Sendai Second High School Chorus Club. We are active with 4 first and second graders. Although the number of people is small, we really love singing and practice happily every day. Today, we will play 2 Japanese chorus songs with a cappella. We will do our best to bring smiles to everyone through our performances. さて、1曲目に歌う曲はカモメです。この曲は第二次世界大戦後に発表された戦死した若者たちへの鎮魂の曲です。ついに自由は彼らのものだ。戦争が終わり、戦死者たちの魂が自由に躍動する様を平和への祈りも込めて演奏します。お聴きください。By the way, the first song is Kamome. This song was released after World War II and is a requiem song for young people who died in the war. At last, freedom is theirs. The end of the war and the free movement of the souls of the war dead are expressed with a prayer for peace. Please listen. ついに自由は
続いての曲は日本の有名な合唱曲コスモスです。星も私たちも宇宙の中で限られた時間を生きている。君も星だよという歌詞にはそんな思いが込められています。私たちのハーモニーが皆さんにとって輝く星のような存在となるよう心を込めて歌います。The next song is Cosmos, a famous Japanese chorus. Both the stars and we live in space for a limited time. The lyrics, "You are also a star," have such a feeling. We sing with all our hearts so that our harmony will be like a shining star to you. 夏の草原に銀河は高く歌う胸に手を当てて風を感じる君のぬくもりは宇宙が燃えていた遠い時代の名残君は宇宙100億年の歴史が今も体に流れてる光の声が空高く聞こえる君も星だよみんな時の流れに生まれたものなら一人残らず幸せになれるはずみんな命を燃やすんだ星のように蛍のように光の声が空高く聞こえる僕らは一つみんな光の声が空高く聞こえる君も星だよみんな光の声が空高く聞こえる君も星だよみんな今日はカモメ、コスモスの2曲を歌わせていただきました。日本とキリバス、たとえ国が違っても
音楽は心と心をつなぐものだと信じています。ご清聴ありがとうございました。Today, we sang two songs, Kamome and Cosmos. We believe that music connects the heart of Japan and Kiribati, even if they are from different countries. Thank you for your attention. 民謡の紹介をします。高校生で幼い頃から数々の大会で優勝されている民謡歌手の荒水香さんです。Timon kanuang kanne, punanin sa pen, espasipaki inanon loro meroro. Tisanin ayo, punaten te kawani nan diri. Meyeta, ay punanin menke warereke. Amay sanatay ni muanna, ketokanikai, ntay ni kapon nanene, sa pusimaya, ne mizuka ara. Hello everyone, my name is Ara Mizuka. I'm Tohoku High School student. Today, I'm going to introduce Japanese folk songs, which is of the traditional Japanese arts. Please enjoy and listen. それでは、青森県民謡である南部俵積歌をお聴きください。Tekuna iyo, ponanene makoron meangin sa ban ay Sanoe County i Aomori Prefecture. Pa kunayatan kabusanene ni kakabaya, katekerawa o kakukureia. Temoenga towana me towana, ni bukamero atain tiririki towana me towana. Ay kawaki naron pusmayan tiririki abo o tain kanikinayan tokin tekamaitoro ke te winta. Iran kaunga tekuna iyo me ni kakukurei. Ke kona naranaki, but a happy song.
と積み上げた。さても見事に積み上げたこらお褒めくだんせ旦那様こらお祝いくだんせ加賀様。される。続きましては宮城県民謡である米節をお聞きください。で、テクナレイムイナンアヨンカンネ、アルナキバテ米節、ボンテクナイヨ、ボンアネネヤキ、ナラタボアイ宮城プレフェクチャー。テクナイヨ、バエカサ、te patiabe sa pen me kateina kaubaina au anaotabanin abuboto yon merin tiaroka aeterais arania kain sa pen ayo bate mizuho te moan kibun te kuna ayo e kaosaba nkana kokorea temen aeterais te korobokin sa pen o ekonan kabarana kwaki ba ware aika wanibuime wanua te korobokin sa pen iroe kain sa pen o nanon na ayo ba e kaina no waki te makuri korakora inanon wanibuime wanua te bon Mentetai e unika ki ai te rais, ni karako a kokona ni kinikia. Ibukin nane, o teku naio, e kauringira, pa sinagi bekatia te amarake e te rais, o sinagi maninga, ara karabaraba, ara kaitau, o ara karinerine, na koia tani unika te rais, naron na yamakuri korakora. Te kauan kibun teku naio on kanne, e kota iei aron kaubain ke aron busin te mane. Aya kau ke sando kain sapan rimua, akarawaki men boton te aroka e te rais ke te rice throw. Naron karawan te kau ayong kanne kutoutoua pantoron boton te rais inanon te tai e man o bon te makuri a korakora. Teiteina imuin touakinan kanne kanga ariki ba sitabo me meibin te kora ayamane kain sapan rimua. Nanon na ayong kanne iroya kain sapan pa konabaina te keikeiaki tatanan nano ibukin karikirakian naroia. Te katenuan te kibun te kona ion kanne e aneneaki aron te taanga. Inanon te kibu aio e maneveaki e te rais te kora te aroka e akakin te burukam ke te pain te tātani metang. Iroia kain sapan nanon te rais pon te nuai. Te kora pon te meurai te burukam pon te kabaya. Nkai te burukam sapan agi baba ka bēna. Te kona aio e kata iei bai ai ka moni ban te kakawaki, iroia kain sapan.米のなる木で作りしわらじよ踏めば小判の跡がつく金のなる木がないとは嘘よ辛抱する
しようにやちように変わらぬものはよおのえたかさごそねの松わしとお前は双葉が待つよ色も変わらず末永くこれが最後の演目になります。仙台に伝わる芸能であり、仙台市民に親しまれているすずめ踊りとお囃子を、小すずめ会少量犬とお元組の皆さんが演じます。大変エキサイティングな踊りとお囃子です。小すずめ会少量犬とお元組の皆さんです。Ponara kapene ni kanua detai ei paponte mai ni sendai espasipaki inalon loro meroro ayara na ki pa suzume odori ke sparrow bird dance iron ko suzume kai shoryu ken to moto kai ebonang karo konano te mai ei yo metangi tangin te suram mete bira sabusimaya ko suzume kai shoryu ken to moto kai. Hello, everybody. Maori, everybody in Kiribati, nice to meet you. We are very happy to be here to introduce Sendai City and Sparrow Dance. Sendai is a comfortable place to live. Especially in May, we have fresh green leaves and sunny days. A big festival, Aoba Matsuri, is held in May. We enjoy a parade of people dressed in traditional samurai clothing and sparrow dancers. What is sparrow? Sparrow is a bird. Little birds and very popular in Japan. Do you have a sparrow bird in Kiribati? The dance is look like the movement of sparrows, fluttering their wings and jumping around. There are a lot of groups dance in this festival. Of course, we have one of them. They will come and dance soon. But before that, I would like you to tell their average age. Their average age of dancers is 79. Can you believe? Their average age 79. They are so energetic. Please watch their dancing. And let me introduce our musical band too. It consists of bamboo flutes, shinobue, drums, taiko, and kane. They are all traditional instruments. Please enjoy Japanese sound first. We hope you will enjoy them. We have practiced dancing and playing music very hard. Thank you.
we are very happy to present you Senbazuru. It means 1,000 paper cranes. Crane is also a bird's name, a big bird. A crane is a symbol of a long life in Japanese culture. We sometimes present them to others to pray for good health and happiness. We have made them one by one, wishing you for happy lives in beautiful Kiribati. We hope you like them. Kamurapa.皆様、演奏、合唱、踊りにありがとうございました。Kampesin dapat tan maiye anene opon kami ni kapen. キリバスの皆さんは日本の民謡や踊りはどうだったでしょうか。Ang kami rorora ay kayon Kiribati. Ewara tan maiye o anene sa pen. それぞれの国にはそれぞれの固有の文化があります。どの国の文化もその国の人々が大事に継承してきた素晴らしい文化です。お互いの文化を尊重することがユネスコ精神が最も大切に考えている国際理解につながります。Punyai oin anak kati itiabe tuwana me tuwana ay kasipasipaki na kondoro me roro. Patipai emon de kakawaki ayaron tisirewa me kora. Tikai ni karine dine na kon katein tiabe tuwana me tuwana enapon karikirakia tiroro imere nei ape ay kakakoro naron na poto ni yango ti UNESCO。今、地球規模で解決しなければならない問題があります。気候危機、コロナ禍もそうです。キリバス共和国の課題は日本の課題でもあります。Aron na pe amais kekewe na ko naron bibidakin kanoni pong COVID-19 awamay siliki. Kekewe na ko nakon Kiribati. Ponda kekewe na ko na pe nakon sa pen pasirita kingaira dion na pe asito wana pamengara。この交流をきっかけにお互いを理解し、一緒に行動していきましょう。Sakarikirakia arairoro imenidara mentitayei osakai ni waki nikaitarai tayan kakewe na ko ay kasimena inanona。皆様ご視聴いただきありがとうございました。皆様のご多幸を心からお祈り申し上げます。サロコマン、トキン、アラワキン、テタイアウェイ、カウンベシ、ラパ、アウアレイ、イエタン、カミ、カムナテケロイ、チャイナコー。